čuvate vlastito radno mesto, egzistenciju svoje porodice, ali obezbeđujete šansu za nova radna mesta za ljudi koji trenutno nemaju posla. To kako vi radite jeste ključna informacija koja ide u svet i čini se kao zvuk među investitorima. Nemačka je jedan od najvećih investitora, ali i najveći donatora u Srbiji. Za prihod izvoza Nemačka je trgovinski partner broj 1. U 2011. Nemačka je također broj 1 uvoznik srpske robe. Ova investicija Falkija dodatno će povećati izvoz Srbije. Samo 6 meseci na 20.000 metara kvadratnih podignuta fabrika elektroinstalacije za automobilsku industriju Južno-Srpske jure. Posao je već dobilo više od 600 ljudi, a ukupno će biti zaposleno 1500. Kapacitet naše fabrike u Leskovcu vozila marke Hyundai i Kia Motors, ali on može da su veće i do 120.000. Korište i elektroindustrije šansa za spletu među kotline i poljoprivrede. Pa zato sam i došao i čekao. Bilo im je prošle godine jako teško. Ove godine su se rekli da je prošlo. Ali fali